Politics le Thu Thar Thlirna episode somko panina kan lo lom le vek chu tunruma kan thlir hom sakber tur chu September ni som pani zertop ni zandar ret le chan ve khan Nepal Prime Minister lailawk atan Supreme Court Chief Justice lui kumsom sari pathuma upa neichia Shuhila Karki chu President Ramchandra Paudel chuan rin omna thu tiam tirin ala lut tani Nepal Prime Minister lailawk atana lakluh Shuhila Karki hi Nepal meiche Prime Minister masaber ania tharuk chunga inthan pui buat sai atum tur thu asaya inthan pui nei hunatan hian March ninga sang ni somni porok arwat ani mi pui thlan chu rorel tu te hna ama theyang ber sarkar kai roi tir chu atum tur thu asaya sarkar lailawk ka kai roina tura chuan political party a innam noile chutiang mi le sa te chu tuma minister atan ahman lo tur thu asoi boka ama hi Nepal sarkar paithlatu thalai rualten anram kai roi tu turatana an thlan chu ani in he sarkar lailawk en kolna po hianin hemi thalai rual gen z anti hote hi chuan in minister lailawk arwat tura te po hetiang ang mi thalai rual ho lir hi ram kai roi tu atan ruat se andu thu an lo sei chok ve pokani Prime Minister Tharatana lakluh adi tak nu hian Nepal Parliament chu ati top ngal thu apuang pokani Nepal Prime Minister lailawk atana lakluh thar Shuhila Karki hi India rama Uttar Pradesh Varanasi khua Banaras Hindu University a kumsang khajakwa somsari panga khan MA Political Science azira chumi nuwa chon Nepal rama hole in dan azira chumi nuwa chon dan a practice a ukila te tan nu in atoi zong in soila anram ro relna sang per Supreme Court antia khan Chief Justice in a pension ani hetia Prime Minister atana laklu ani ta ka wang hian India ram a lekha alo zir to thin awang in Nepal le India in lai china thatak an nei abe sei thu te po sei choka tinama point India rama ale khazir Tunlai azir puitele anzir tir tu te po ala riat reng thin tu te po asoi choka tin an university naya ganga lui luang te chu a riat reng thin thu le athin lunga cham reng thin tu te po soya asoi zelna chon ganga lui naya an university hostel chungzola ale khazir puitine na nipui kholum laya an ri thin te po ngai omati in a riat reng thin thu asoi chokani India Prime Minister Narendra Modi nen po borok thatak an nei abeseya Modi chu abia khuna namaskar ti in Hindi in sipai ka bukang atini India nena Nepal chu in thian thatak an ni thina amairo chu tuna Nepal ram le India ina in lai chin na tha eng tin nge an nei ang ti chu ram roi tu ten an langai tuang chu ti in a chang bokani India mi te tan chon Nepal mi te chuan India mi te chu Nepal mi te hi chuanin an unaw nan pian puyan unaw pa an unaw nu te anga an ngai ani wangin heng ram pahni te hi tun ma tanga in thian thatlat le thok dun thin an nia wangin borok tha a omzel abe sei thu te po soya tin Nepal ram chu India in tun ma tanga na sataka tan pui thin to thu te po a hriat reng thin thu a sei chokani hetia Nepal ina Prime Minister lailawk an han nei ta ka hian tun naya an ram chunga thalai roltena sarkar paithlak na turatana buinan siam te po aziam chhoto tura be sei ani bokani panhina chon September ni sompani zirtop ni khan United Nations General Assembly alam toya UNGA anti te chon thukhawm nei in France le Saudi Arabia sarkar te rotna angin Palestina ram bial chunga ram panni Israel le Palestinian State turati chon poma chu saprongan soithin dan chon two state solution antia he United Nations Assembly thukhawm ina an pomta khi New York Declaration ti na saptong nan soya chu zia tak chu New York khawpui apung khom tena an thupon ti te pon bezo thong te chon kan da thei ome chuta chon Israel le Palestinian ram te chu ram panni ania ram shan ve ni inzalen na ram nei ram shan ve an ni turani ti rotna chu an pomta a he New York khopuya thuthlung pon chona an ti New York Declaration an ti a hianin an vote lak na hianin Palestinian State chu Israel ram atangin amo Israel bula ram shan pa ina omve turani ti an puang chokta an pomta chu bi pompui tu te chu ramza samli panni annia hetia vote an thlak na hian India po Palestinian State apiang turani ti a pompui tu singa hian tel nge ni ram som inan pomlo thunga heng ram som te zinga pomlo tu langsar zual deuh chu Israel le United States te annia tin heta he vote an thlak na hian vote thlak lawa hai
ram som pahnih anom thungani United Nations General Assembly na apom tak New York Declaration awang hian tunthla ni somni pahnia New York khopuya he United Nations General Assembly in khawpui neih huna Palestinian State chu United Nations hian apom pui na hi annem nge theidon ta ani New York Declaration ina apom ta ka hian Gaza chu Palestinian State huam chunga mi ania West Bank ne na ram pakhata chhun fin turania ramdangin an op emo ramlak then sak an ni emo ti luina in no chuate chu heng West Bank le Gaza ram Palestinian State ni tura hian a turani lo ti in he United Nations General Assembly ina an thutlung pom ta ka hian an ziak tela he thutlung an siam New York Declaration an ti hi phek saria cha ania he United Nations thupuan hian Hamas te chu Gaza an op chu anti-top turani ti le Hamas te chuan an ralthuam kolte po Palestinian Authority te khuta an hlan turani ti in thu chua an siama tin hei ba ka hian Hamas te chuan Israel mi an kol mek te po an chua zalian vek turani an ti bokani tin Israel ina Gaza chengmi puipoi soilo te chunga har satna lian tak tharum thona manga an siam chu an do dal thu an soi boka hei ba ka hian Gaza tangin Israel sipai te chu anin nok dok vek turani ti nan ngen bok West Bank le Gaza chu Palestinian Authority te ro rel na hnuaya aum turani ti in he United Nations General Assembly ina New York Declaration an puana hian an soilang bokani United Nations General Assembly ina Palestinian State theina tura thutlung an pom tak soi hawani lai hian Israel ram ai o palai point nasa takin adodala asoina chuan hetianga Palestinian State United Nations General Assembly ina apom donani chuan Hamas te that thutrum thona atizual mai dona tin Israel sarkar chuan helai rama hian state dang independent ram apom theingai don lawani ti in tran huna kho chumiron thlop chuan United States ram palai point hetianga UN mewina declaration siama apomani chuan Hamas te thorum thona kong ahong zau mai don ania chu wangin Gaza remna le muana theina tur tan chuan he an thu pom tak hian rinrem na le muana theina tura kong hon mek chu adal na aron siam zok don ani ti in an pom lo thu anon soi ve pokani hetianga United Nations General Assembly na Palestinian State tur thutlung an pom ta ka hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza ram chunga Palestinian Authority te chuan ro relna an keng ko ngai lo wang ti in alo chang let ve poka he United Nations General Assembly thutluk na hi Israel sarkar le Israel Prime Minister me po hian an pom lo thu an lo chak chok ve bokani Hamas te chuan thu chu siamin he United Nations General Assembly ina Palestinian State chu independent ramani turani ti a an pom tak chu alom omanti thu soin tun naya Israel sarkar ina Qatar ram khawpui ber Doha-ah Hamas roi tu te omna building an va be chungchanga khan Hamas roi tu pa ber Khalil al-Haya chu athilowa nungdamina ti in Hamas te hian thu chuan siama amairo chu hemitrumati afapa vuina ta na tongtai na hunpo Qatar ram sarkar ina vian himna khau tak abot saina hnuaya afapa vuin turatan thla nan tongtai na hun nung amangani ti in an soya amairo chu Hamas roi tu pa ber Khalil al-Haya hi afapa vuina ero chon mi pui mu thei turin ain lar lo thonga hetianga mani fapa te me vuina ain lar tak lawa chuan mi tam tak ngai dana chuan aladamani point liam na tak atur niang ti in an ngai ni patumna chuan Arab ram le ache vela Islam sa khozui tu ram tet telna Arab-Islamic Summit anti chu September ni som pathum le som pali hian Qatar ram khawpui Doha nei ni dona he Arab ram te le Islam sa khozui tu ram te hi an thut khom huna hian tun hnaya Israel sarkarin Qatar khopuya Doha-ah Hamas roi tu te omna building abe chungchang an soi ho dona hemi kai hnoya hian United Arab Emirates chuan an rama Israel palai ompo chu in soi fia turin September ni sompani zirtop ni khan an kowa UAE ram roi tu te hi tuna hian Arab ram le heng an chevel Islam sakhozui tu teram a hian tun hnaya Israel ina Qatar ram khopui Doha-ah Hamas roi tu te chenna afa be chungchanga hian engtiangin nge thutluk nan siama engtiangin nge anin ron ho don ti ngai tuin anjin kwal lomani Israel in Gaza abe mekna September ni sompani sirtop ni khan Palestinian mi somli pathumin nun na an chan ni in Hamas sarkar
an damdoi in lampang enkol tu te thu chu chuan an tar langa chuta chuan nun na chan zinga mi somtum patum te phei chu Gaza City huam chunga mi te vek an nia Israel sipai ten an chu dan chuan Gaza City a cheng mi pui makta doi khata tangin mi noi khat le si nga te chuan mun him jok panin he ka pui hian chuasan to an tia amai ro chu chuasan tum lem lo le chuasan ri lo mi tam tak an lo mani tun naya Israel sarkarina Gaza City ya be pui thla kan tuma wang hian hriatir na chu in Gaza City a cheng mi pui te chu mun him zoka in sa seng tura hriatir na hi Israel sipai ten na satakin an lo the dar to a hriatir na lekha te han sem chuakatin social media ten post to boka chu tiang te ni wang chuan Gaza City a cheng mi tam tak te hian Israel sipai tena be puyan thlak tak tak chuan an na ta na poidon ti hria in he ko pui hian chuasana tin kumsang ni som ni pathum October thla tanga Hamas te le Israel sipai te Israel sarkar anin ti boitak anin dota ka tang hian Gaza City a hian mi makta doi ni chuangvel chenga chu dan nia mi makta doi khatte hi chu an pem chuak to anin son chuak to hrim nia chu tani bokani palina chuan in tun hnaya Poland in Russia drone anram chunga ron thlok lut te an ka thlak ta ka wangin NATO a telram thren khat te chuan NATO an member pui Poland an tho pui na lan tirnan le Russia ina diklo taka NATO a telram Poland ram aron ti buai an chan nan le an tho pui zealan tirnan sipai te lai pui te le wansang borok ven himna air defense system te Poland rama hian an thon lut meka Netherlands le Czech Republic te chon Poland a hian an ram sipai te an thon lut dona Lithuania a po Germany sipai a thon lut don bokani France chuan Rafale fighter jet pathum chu Poland rama a thon lut don boka in hemin NATO ram rang te hian in thu chua siamin tun hnaya Russia in a drone manga Poland ram borok chunga khatiang anga wa thlo tira khatiang anga Khawvel ina in rem na le dan zom tur an siam te zom lawa Russia ina NATO atel ram Poland ram chunga khatiang anga drone awa thlo tir kha an hriat thiam lo thu len pom lo thu soin heng te hi Europe mai ba ka NATO atel ram te ta na inven him ngai lutuk ania aron lan tir ta ka wangin NATO tel ram te hi chuanin hemi khochak lama an ram ri ti meng NATO tel ho tena khochak ram ri an nei hi ven him ngai ta in an hria chu wang chuan Poland rama te Lithuania rama te hian sipai te ralthuam te thon lu an rem ti ta ani tin an soizel na chuan tuna Russia le Ukraine in do me ka hian NATO tel ram te ta na hriat nom lo le hlau thon om thil tam tak hetia Russia ina aron lan tir chhota ka hian Europe khochak lampang hi chu ramri hi chu Russia laka Russia ron pongzel tur le Russia ron in rol thuk lutuk ve na ta na sipai te le ralthuam te an thon lua an lo in buat sai hi an ti ve tu reng di in NATO lam hi chuan in anen soi fi ani pangana chun September ni sompani zirtop ni khan Fox and Friend an ti te chuan in US President Donald Trump chu akom na hun an manga chuta chuan Russia President Vladimir Putin chu Ukraine ado mek ti top ani theina tura anortan putram pa hi anzota chuta chuan Trump pa chuan a chan na chuan India chu Russia tanga tuyal thei leitam ber ramania chumi awang chuan India laka chia za somnga in kan tipunga ma se chumi ti san chu thil ol sam taklo le thil ti ngai turata na thil lian takani loisia chu wangin India nena kanin karpo akhina sa rengani harsa hle ma sela India laka chutiang chia lak chu kan ti to a thil tam tak po ka ti renga chumi chu Russia President Vladimir Putin Indo ati top tina turata na kakarna lian tak pakhata ni ti in achang ni Russia le Ukraine Indo chu Trump chuan a soidan chuan US ta na har satna om lo ania amaro chu he Indo na wang hian Europe romten boina le har satna an tok na sa a chu Europe ta na Europe ram te ta na har satna nia US ta na har satna chu ni ran pa lo ti in achang boka tin Trump chuan president ani nuwa Indo pasari ati top tu asoya chumia chun India le Pakistan Indo po ati top tel zinga atel ni na soya tin Congo le Rwanda Indo kum som tum pakhat o to le mi makta doi tam tak thina tlen tu mi tam tak te pe chun he Indo hi ti top thei tura an ngai lo po ati top tu Trump hian asoi bokani parokna chuan Karnataka sarkar chuan an state chunga Social and Educational Survey September ni somni patnia tanga
an nei tran tura vai nam noi nung somthum pahnih zinga mani namhming chihnia ziak thin an oma chungte chu Hindu atanga Christian a inlette an nia an Hindu namhming le an Christian ni hnuwa an namhming kha an ziak ve thina chung chu entirnan kuruba Christian ti te Brahmin Christian ti te Vocaliga Christian ti te nan ziak thin ni in an soya hemi chungchanga hian Karnataka State Chief Minister Siddaramaiah chuan Hindu atanga Christian a inlette chu an namhming an zia donin Christian ti nen ziak mai tur ania Hindu an nilaya an namhming kha an ziak chunjom to tur ani lo atini hemi chungchanga soi chuan chan chu Karnataka sarkar hian Tunlai hian India rama nam noi nungjok hemi khas anti ingani nam chibil khami nam noi nungjok te zirchian na social and education survey hi nei antuma chumi chungchanga chun in hilna le khatianga ngai dan sang te ka tam kara khan abik takin Hindu tanga Christian in lette kha an mani an namhming an ni na kha engtin ngen zia don ti hi in nilna chokna sa ma themi chungchanga hian Chief Minister Siddaramaiah chuan tuna kan soyang khan Christian in lette chuan Hindu minga mo Hindu nam an ni na kha an ziak chunjom to tur ni lo ti in aron soi chiang ta ni hemi chungchanga soi chu wang hian zona an zona chutiang Christian in lette chu an namhmingin nge an sa khop mingin sarkar in a chin chhia chunjom dom ti zona adonga chu a chana chuan Karnataka State Commission for Backward Classes in he thutluk na hi chu alasia mangti in achangani tuna hianin Karnataka Christian te hi other backward class category 3B noya da annia sarkar nale zirna inate heng Christian in lette hi chanvo za panga hausak na dan kalpui mek aniatin schedule caste zinga hian Christian in lette chu OBC other backward class category pakhatna dani in nale zirna inate an chanvo hausakna za pali siamsak an ni boka chungte ni wang chuanin Karnataka Christian tetan hianin hetianga an state chief minister mewina soita ka chuan an dikna chanvo ti melang an nam ina reservation hau big na khatiang na zon na konga le zirna in konga le ham thana sangsanga an hau na an hau sakna don kha atlan hiam don nia ngai theite po nia chungte ni wang chuan hetiang hi thil har sa le ol sam lo takania chinfel konga po hian Karnataka State Commission for Backward Class te chuan ngun takan ngai tu rin ania keini Mizoram ate chuan hetiang ang hi kan hrethiam lo mai theya achan chu vai chu an namhming kha an pian atanga an ni na zinga mi apakhat ania entirnan Hindu sakhua apianga seilian an ni chuan an namhming an ni na kha an Hindu ni na atang khan chin chi an ni thina Christian aten lo in le ta ka chuan Christian Hindu namhming le Hindu ni na anga chin chia kha Christian an ni ta kha khan an dikna chanvo le khatianga nga na hau sakna te zirna ina an dikna chanvo hau sakna khatiang reservation te ka an chan lo thei pal ve thina wangin vai Christian tam tak te hi an Hindu ming hin la chunjom thina ne achan chu ming hian omzia nei lu to ko vai jinga chuan keini chun kan hrethiam lu tuk lo mi theya chungte ni wang chuanin an ni tan Christian in le ta po khathil boi thlak tak mai lo ni ve a keini hewi chanchin har ron bo chai tu te po hen kan ton ve to chuan in Christian a in let vai tam tak kan lo hriat te jinga hian Christian ming hi official ni lem lo win an neya sarkar le hemi zirna ina te an document ai chuan an Hindu ming kha an la puthin ani chutiang angte chu ni wang chuan in har satna lian tak India rama hin a thleng ve thina achan po Hindu tamnaram Hindu sakhua tanga lo piang lo sei lian te tan ka chuanin Hindu surname kha man thin ania amairo chu chutiang ang chu Christian an lo in le ta ka khan ming thlak te lo ngai thin ani Hindu ming bik te hi om ve thina wangin Muslim ming bik te po hi ma ka tiang ang kha ania wangin Christian han ni ta ka khan ka tiang ming han put reng te po kha rem lo na chen oma arem lo na chen om rual che khan sarkar lama an chanvo tur kha an chan ve lo ma wangin chu an thlak phal lo ve thin ni ti te po hi kan lo hre thiam pui ve tho ome pasari na chuan voin September ni som pathum in ni jingdar som hian India Prime Minister Narendra Modi chuan aizol sipai la mola bairabi tanga sai rang rail kong siam thar chu a hong don ta a he rail kong siam na tan hianin bairabi tanga sai ra thlenga rail kong siam nan hian Indian Railways chuanin cheng vai bel che sang riat le somsari asenga
tlang rama rel kong siamani awang hian hen ha thaw hi a all ai lo hlea leiver ringot po somli panga oma leilian tak tak somnga panga do ani baka leite deuh somriat pariat do ani bokani tin sai rang rel kong siama wang hian tlem lai deuh khan rel kong khami a do tu te chuan na lei kha chima mi tam takin nun nan chana ni ti te po kha kan la reng ome Prime Minister Narendra Modi hian aizola mi pui van tlang in khom anei tura hianin rail service tur pathum sai rang atanga Delhi a hian anan vihar terminal thleng kal tur rail avai liamanga tin chu ba ka chuan sai rang atanga Delhi pantur Rajdhani Express avai liam don bokani tin hei ba ka hian sai rang atanga Guwahati pantur sai rang Guwahati Express avai liamanga tin sai rang atanga Kolkata pantur sai rang Kolkata Express tepo avai liam ngal don bokani rail kong pathum rail tlantur pathum avai liam don ani chu tin hei ba ka hian Prime Minister Narendra Modi hian Mizoram maron tlo hian kongpui siamna tur project a hong tel ngal don a chung kongpui project a siam angin a hon tur project bultan na tur atana na kami an tho na tur project lungphu ma phum tur te hi Aizawl bypass road te Thenzawl Silsuk road te Khankon le Rawngura road te atelanga he Aizawl bypass road hi Aizawl khawpui hel na tur kongpui tur ania chengvei bel che zanga sen na tur ania Aizawl le lunglein kar kongpui ommeka Thenzawl le Silsuk in kar kongpui chu North East Special Infrastructure Development Scheme alam toya NESIDS noya chei thatati len ani bokdona tin hemi NESIDS project noya tho hian Serchip district a Khankon le Rawngura road in karpo chei that ani don bokani tin hei ba ka hian longtlai le si ha in kara chimtui pui le do thar na tur po a hong ngene lunga phum hal dona tin Aizola tuikola Khelo India Multipurpose Indoor Hall for Sport Development ti chu asak na tur a hong hal don boka tin mol khanga gas kan ti hei erong bol na gas kan ti LPG bottling plant an ti po a hong hal dona tin Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram PMJVK scheme noya sak Kortha residential school po a hong dona ni tin hei ba ka hian tlang nuama Eklavya model residential school po a hong hal don bokani tin hemi Prime Minister Narendra Modi and Mizoram aron tloa mason na project sang a bultan na turle I tho zo to hemi project a hon tur zong hi a poisa zong chuan chengvei bel che sangriat sangkwa hu ni a chuwang chuan atlem lem lo hle ani Prime Minister Narendra Modi hianin Zingdar Soma Lamola mipui vantlang in khoma ne hetiang project sang te a hon nuwa hian Manipur pananga chuta chuan chommadar som pakhat le chan ve vela Manipur pananga tu chuan kama kan video kan ron soi tong khan zon ha thak te chen na lamka khopuya le imphal khopuya te vantlang in khoma ne anga tin Manipur ina tun sangni samni pathum march thla tanga meite le zon ha thlak te inkara boinan to sanga har sanna tok tu te an thu thlen te le khatiang pol sang meite pol te le zon ha thlak pol sang te na an thil put len thil ngiat te an lung oilo na te pon yang chu khang te ka ngai thlak sak don ani tin Prime Minister Narendra Modi hian Manipur atlo zo hian Assam atlo lenga tin Assam atlo zo hian West Bengal atlo nga tin chu mi hnuwa Bihar atlo dona tuntuma Prime Minister website atanga kanhan mu theya chonin Mizoram aron tlo hian mason na project sang a hon tur hi chengvei bel che sang kwa ania tin Manipur hian chengvei bel che sang riat le zanga Khawvel project khatiang angkha a hong don boka amairo chu hemi Assam ina project andon turero chu Mizoram ai chona tamfea tin West Bengal le Bihar ina an chantur te pohi tamfe thungani ti te pokha kan channel longai thatu te in lo hriat vetan kan han soi hrim engpo chu ni sela kan chanchin thar thir zawna te a seilu tuklo nan kan du tok le photanga voin in rin de huna hian hun thatak in lo neya bazar na hun te in chung ti fai na hun te le chol ha dam na te tin in tul poi mo thona hun rem chang te in lo nei thei nge na turin du sakna kan hlan chewa kan video ron siam te hi min lo ngai lut sak thina kan lo ema
likes le comment la pa te po in tang ani ti kan ria min lo tran chun zom sakje tur to point kan som chowa tina share dar mo kha kan ngai pui mo min lo share dar saka mi tam jok tan lo ngai thak theina tura a link ka khalo thon dar thin turin kan som chowa tin subscribe lo te potam taken la oma in the ni ngat chon kan channel hi min lo subscribe sak turin kan ngen vele boka chu